Vincent Musyoki ni umwe wa aria matigitwo makihonia nguraro cia rithathi kuona muthia-ini wa mwaka muhituku niguo ahurirwo rithathi ya githuri ari kwao mucii ni andu mekuirwo gukorwo mari maabitha a borithi ituura-ini ria Mukuru kwa Njenga guku Nairobi. Musyoki ahurirwo rithathi ya githuri na kumutiga na kirema giki na kuringana na nyina Evelyn Mwende matigari ma rithathi iyo makoretwo mwiri-ini wake akiuga mageria ma kumiruta matire marakinyanira. Sasa nilipata hivi wase wakirusha mama na polisi. Sasa mimi wangu na wote. Kidogo ngasikia sasa nimepiga hapo hivi. Na mimi ngashtuka. Nimechanganyikiwa. Juu niliambiwa amepelekwa Kana hospital. Na kupitia kwa reli hiyo ndio njia fupi ya kufika kwa mtoto. Nilibishana na wao pale, wakaniekelea rungu, nikarudi, nikatumia njia refu kufika hosi. Hema-ini ici nikuo aikari a ituura riri makoretwo magikara kwa ihinda ria mieri 3 kuma riria nyumba ciao cia momorirwo. Ndeto iria maugite ni mahinyiriirie no matire na wa gwika. Na bado watu wanabomolewa manyumba. Tafadhali misadio, hebu angalia nyumba yako. Kunanyesha. Mtoto mdogo ametoka kwa tent. Ukimshika anakuambia mali yako kunanyesha. Amekuja amesimama chini ya shed. Ni uchungu sana. Makoretwo magikumithia cieko cia kumomorerwo matehariirie riu makiorota thirikari na kuga ni matiganiirie kuona ona mateta mao matikoretwo magikinyira matu maria magiriire. Nimemalizwa utajiri wangu ambao nilifanya miaka 50, siwezi rudi kijana ili niwe na mali hapa tena. Nafikiri hakuna haja ya kujificha ati huu ni serikali. Kama alikuja wazi mchana na kubomoa mali yangu nimesimamiwa na buduki, hiyo ilikuwa ni haja gani? Tio. Ni kurumirira ndeto eno ruhonge rwa kuruirira ihoto cia umundu guku bururi-ini rwa Amnesty rwikinyitie itura-ini riri na kuria thirikari gukinyukia makinya maria magiriire magutigirira aikari aya ni magia na cikaro njeru. The right based on the fact that they've been here for more than 12 years. They have the right to this neighborhood, to their houses, because it's in the constitution of Kenya. The government of Kenya has violated the right of the people of Mukuru. Mutongoria wa gikundi giki Dagitari Agnes Kalamad ni akumithitie honge cia ugitiri kumana na kiria ugite ni huthiri wa hinya mukiruku kuri a Kenya guku akihoya ruhonge ruru gukinyukagia makinya maria magiriire makiwatho ithenya-ini ria kuhithukira aikari na kumatiga na nguraro. Someone's livelihood, someone's history. And I walk here today and there is nothing, only rubbles, as if a war had taken place. So that's my emotion. That should not happen. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.